Da vas pozdravim i sve prisutne. Juče u nekim ranim jutarnjim časovima naši aktivisti su me obavestili da je predsjednik opštine tražio da se skinu plakate ili da se plati po 5.000 odnosno zastave ili da se plati svaka zastava po 5.000. Ja sam u tom momentu razmišljao šta da radim, onda sam odlučio da zovem direktora urbanizma, koji je par puta javio mi se, onda je odlagao pozive i posljednji put kad mi se javio, dao mi je potpredsjednika opštine Muriza Turkovića. Muriz me zamolio da dođe kod njega u kancelariju da obavimo razgovor. Ja sam u interesu smirivanja situacije i nalaženja nekog kompromisnog rješenja rado prihvatio poziv i otišao u kancelariju kod zamjenika predsjednika. Tamo je bio direktor urbanizma i zamjenik predsjednika i bili smo na dobrom putu da napravimo jedan kompromis i jedno prihvatljivo rješenje za obje strane. Međutim, u toku razgovora u kancelariju je, i moram bukvalno reći tako, upao predsjednik opštine Hazbo Mujović sa 4 svoja bodyguarda. Nije udostojio nikog da se pozdravi, s vrata je počeo da viče dokle i šta vi više s njima pričate, ko su oni. Ja sam bio prosto iznenađen jer zaista sa Murizom smo razgovarali vrlo tolerantno, razumno, razložno, pokušali da nađemo neko rješenje. Hazbo i dalje bio prosto razjaren. Bacakao je nekakve papire po stolu, hemijske, cupko po stolu. Ja sam u jednom momentu zamolio predsjednika opštine da se smiri i da pokušamo da razgovaramo. Nema ja šta s tobom da razgovaram, mi smo razgovore završili. Jedino što može da se uradi je da se skinu zastave, da se uklone zastave. Pa dobro, rekao predsjedniče, mi smo jedan deo dogovora nekako postigli i nadam se da još s tobom, ako uspemo da napravimo neki kompromis, da možemo da napravimo nešto što je u zajedničkom interesu i u smirivanju situacije. U tom momentu, jedan od njegovih saradnika, Asim Hodžić, je verbalno nasrnuo na mene, čak i imao sam utisak i da je krenuo i u neki fizički obračun, na što sam ga ja upozorio, da nisam apsolutno došao da s njim pričam, nego da razgovaram sa predsjednikom i njegovim zamjenikom. U tom momentu je on napustio prostorije, ostao je Hazbo, pokušao sam zaista i ja i zamjenik predsjednika Turković da nađemo kompromis. Čak sam u jednom momentu pristao sam i da se uklone te zastave, samo da bi se napravila takva relaksirajuća situacija, samo da ne bi došlo do incidenata. Međutim, Hazbo nije apsolutno ništa dozvolio. Insistirao je na tome da se ukloni zastave i drugo ništa. Došlo je do takve situacije da se obratio direktoru urbanizma da će u ponedeljak dobiti rješenje o otkazu i da više neće biti direktor urbanizma ako ne ukloni zastave. Kad sam video ponašanje direktora urbanizma koji je bukvalno plako, ja sam zaista rekao, pristajem na sve, samo neka bude mir. Ustao sam tog momenta, pozdravio se sa Murizom i sa direktorom urbanizma i napustio prostorije. U međuvremenu sam komunicirao predsjednika Jahiju i dogovorili se da se zastave ne uklanjaju. Negde oko 4, pola 5 popodne obavešten sam da su zastave uklonjene sa bandera, onda i dogovorili se sa predsjednikom Jahijom da mi ponovo postavimo zastave. Pri tome zaboravio sam da napomenem da smo mi bili
spremni i da platimo, znači tog momenta da se plati postavljanje zastave, apsolutno nije dolazilo u obzir ništa. Preko nekog od naših aktivista stupili smo u kontakt sa predsjednikom Mujovićem u nadi da ćemo moći da napravimo jedan sporazum i dogovor. U 9 sati uveče rekao je da dođemo u Žitniće, u selo udaljeno oko 30 km od Sjenice. I to sam prihvatio. I otišao sam tamo. Međutim, nije nas udostojio ni da se pozdravi. Izašao je iz auta i rekao, ja hoću samo sa Jahijom da razgovaram. Ušli smo u auto i vratili se. Do razgovora nije došlo. Oko 10, pola 11, ja sad precizno ne znam koliko, oko 10 sati sam došao u kancelariju, obzirom da je predsjednik Jahija i sa saradnicima otputovao za Novi Pazar i obavešten sam od naših aktivista da je došlo do teškog incidenta u centru grada kod bivše autobuske stanice. Eto, to je otprilike ono što se juče izdešavalo. Ostatak dešavanja znate verovatno iz medija da je on sa svojom grupom kojih je bilo oko 50-ak i sa 2-3 auta policije blokirao 5 auta policije. Blokirao saobraćaj u centru grada i napao naša 3 momka, mlada dečkića koji su bili tu. Pri tome predstavniku medija je neko iz te grupe oteo kameru. Sve je to policija posmatrala i nije reagovala. Hazmo Mujović je i u tom incidentu bio kolovođa. Pa se lijepo može vidjeti na tom snimku koji je napravljen telefonom da govori ili ćete ukloniti zastave za pola sata ili vas neće biti ni vas ni zastava. Eto, to je moj deo priče od jučerašnjeg dana.